Abazali bezingane ezifunda kulesi sikole bathi sebesabela impilo yezingane zabo njengoba isimo salesi sikole sesingekho esimeni esihle. Singabazali siyoyika ngoba kaloku kubakho imimoya, kuyanetha, asiyazi ingawa nini na ibuilding. So uloyiko lethu kuba abantwana bethu bonzakale beyolwa le building. Ngokusho komphakathi, isingaphezulu kweshumi iminyaka kwabikwa ukuthi kuzophuma imali yokulungisa lesi sikole. Imali esifika ePalestine ziphelele emoyeni azifiki. Kuthiwa apha esikole fike sakhiwe ngo-2010, we're now in 2025. Akukho nto enzekileyo, iyabalibazisa abantwana. Abafundi bathi isifiso sabo ukubuyela esikoleni njengoba selokhu bavala ngaphambi kokuba izikole zonke zivalwe ngoTerm 1. Ukuze sikwazi into yobana that sikwazi ukumela amakhaya ethu on one day, we need imfundo, and because of namhlanje kwilizwe likanje we need imfundo. And now when abazali bethu thina they are taking that away from us, how do you think into yobana that sizawamela amakhaya ethu? But still iintontoni zabo, the complaints zabo, the concerns zabo ziyavakala. Lesikole sathola u96% emphumeleni kamatikuletsheni yangonyaka odlule, kanti abazali bathi bazoqhubeka nokubhikisha umnyango wezemfundo uze ulisukumele lolu daba.